makatul ihud-hud kun makihimo maiilupaan masul piruan makatul digud labi na kun mahikabuni magkasakto may kasanhi karasa pagkakahud kun yaon ka kurikul sa harunigas inusukan sa namuk urgas man umanga sudlot labi na kun mga tagnuk madutan kala sandapaw tungaw man umanga pagaw labihan kun matiras inurug kun sa ingas kahaayaw pagpudngi labi na kun makatul ini nga buni hura kuskusa kun nahihimo basi humuwas ini diretso babayi nga lalaki kung kinakatlan maghahanap ud sira si kabulnganan bisang pamatunog nga kapangdanan kanragudin ini pagsusutan tungod kay an makatul di mapudngan di mahuwas kung diriin madutan para lasakan rakabulnganan an makatul pagnunuan kakahaayaw pagpudngi labi na kun makatul ini nga buni hudhura kuskusa kun mahihimo basi humuwas ini diretso kahaayaw pagpudngi labi na kun makatul ini nga buni hudhura kuskusa kun mahihimo basi humuwas ini diretso babayi nga lalaki kung kinakatlan maghahanap ud sira sing kabulnganan bisang pamatunok nga kapangdanan kanragudin ini pagsusutan tungod kay an makatul di mapudngan di mahuwas kung diriin madutan para lasakan rakabulnganan an makatul pagnunuan kakahaayaw pagpudngi labi na kun makatul ini nga buni hudhura kuskusa kun mahihimo basi humuwas ini diretso kun makatul ihud-hud kun mahihimo maiilupaan masul piruan makatul digud labi na kun may kabuni may kasagto may kasanhi karasa pagkakahud kun yaon ka kurikul karasa pagkakahud kun yaon ka
nga binuhi. Kamay siya, dili masuko. Pero tiningani ang masuko. Bukalitan siya o pagdako. Inaog mo abot ang buwanon. Maulamay ang pagpanghingaon. Siya ngani ang makusot. Sa iyang buhok makisot at sulod. Ang hinihirupuan